Krison Langstang ulong sitting MDC kini Indrus Nambaladep nak urban Rusmer constituency sajsen ula airing biang kini kenti nak parti NPP syaka JHADC keban salong tang ki asngi keban sawan mendagasngi ula penlong ya ka public meeting ke bakadu jong ke senong samsi kene lai don lang da ikong Santa Marisla IMLA jong ka sutengah saipung konstituensi. Matlah kenti ke baar ula airing biang sajen syaka JHADC Henry pait ba kidang don jing temu ban pa biang ye usai sen kum UMDC jongki na kati ke konstituensi. Daki hajar Tuid kipat ba syah kate ka jingilang jong pat haden ka jingilang ula kot sang bahai ki barok syaying jong ban senran bat penjong syidi nadu nasamasi syadu syajalapet bersmer.